بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة الصلاة على الميت على الجنائز. نعم. Nüüd räägime palve tegemisest surnule, matuse palve tegemisest. نعم. الآن نضع الميت أمام الإمام. الإمام يقف عند رأس الميت، يكون الرأس في هذه القبلة الآن، الرأس هذه الجهة والرجل في هذه الجهة، والإمام يقف أمام رأس الميت. نعم. إذا كان ذكر. Palve, kui on mees on surnud, siis pannakse see imaami ette niimoodi, et kui me oleme siin praegu niimoodi, siis qibla on meie selja taga, siis pannakse pea selles suunas ja jalad selles suunas surnule. Imaam seisab tema ees, tema pea juures. نعم. وإذا كانت مرأة يقف في وسطها. Ja kui on naine surnud, siis ta seisab keskel. نعم. يكبر الإمام الله أكبر. Ja imaam ütleb takbiri Allahu Akbar. ثم يستعيذ يبسمل يقرأ الفاتحة. Ja siis valmistub Fatiha lugemiseks ja loeb Fatihat. ثم يؤمن يقول آمين. Ja siis ütleb آمين. ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر. On soovituslik lugeda talle ükskõik mida Koraanist, mis tal lihtne on, kas üks vers või rohkem. ثم يكبر الله أكبر. ütleb uuesti Allahu Akbar, tõstab käed. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. Ja اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ja loeb siis selle palve Muhammadile sallallahu alaihi wasallam ja Abrahamile, nii nagu. ثم يكبر يقول الله أكبر ثم يدعو للميت. Ja siis tõstab uuesti käed, ütleb Allahu Akbar ja loeb palvuse surnule. ثم يكبر الله أكبر. Siis ütleb jälle Allahu Akbar, tõstab käed. ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. Ja ütleb tasliimi, siis teeb ühe korra või kaks korda. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله. Kas kaks korda või üks korda on ka piisav. نعم والله أعلم.